Nalazimo se u centru Nikšića, na lokaciji koju mnogi Nikšićani, ali svi ljudi u Crnoj Gori znaju kao Dom revolucije. Dom revolucije, objekat koji se nalazi iza mene, je jedan od najreprezentativnijih objekata socijalističke arhitekture u Crnoj Gori. To je klasičan primjer betonskog brutalizma socijalističkog onoga i jedan od projekata koji je negdje simbolički pokazuje šta je to socijalistička Crna Gora i kako ona na neki način završila. Zašto to kažem? Zato što je ovo objekat koji je započet 1978. godine, objekat koji je zamišljen da bude najreprezentativniji primjer onoga što je socijalistička Crna Gora bila u tom trenutku i što je socijalistički Nikšić bio u tom trenutku. Nikšić je bio jedan veliki industrijski centar sa jednim gigantom kao što je bila željezara Boris Kidrić, koja je u jednom trenutku zapošljavala čak 6.500 radnika. Također u Nikšiću je bilo mnogo manjih kompanija koje su zapošljavale ogroman broj ljudi i jedna takva sredina bila je u prilici da krajem 70. godina dođe u situaciju da iz sopstvenih priloga pravi jedan ovako masivan i ogroman objekat. Objekat je inače u gabaritima nekim osnovnim od 44.000 metara kvadratnih i ono što je najznačajnije za njega, to je ta činjenica da je čak 90% tih planiranih kapaciteta bilo namijenjeno nečemu što bi mogli nazvati kulturni sadržaj, biblioteke, amfiteatri. Znači, uglavnom, kompletan koncept je bio zamišljen tako da ovo bude jedna reprezentativna institucija kulture i da ona negdje predstavlja simbolički ono što je bio uspjeh i socijalističke Crne Gore i socijalističkog Nikšića u tome. Nažalost, ono što je bilo zamišljeno kao projekat koji je trebao da bude gotov za 4 godine, pretvorilo se u nešto što bi najjednostavnije mogli da nazovemo jednu vrstu arhitektonske agonije. Naime, već nakon nekoliko godina projektovanja i izgradnje pojavili su se prvi problemi, prije svega sa podzemnim vodama koje su se pojavile tu, tako da je plava silueta Doma revolucije u Nikšiću ostala jedna vrsta spomenika i neuspjeha onoga što su onoga što su planeri ovoga jednog projekta pokušali da urade. Objekat je ostao nezavršen i nekoliko puta su se pokušavale smisliti načini kako i na koji način završiti objekat ili ga privesti nekoj namjeni. Poseban problem je bila činjenica da je objekat u tom periodu propadanja postao mjesto na kome su se skupljali beskućnici, skupljali su se i razni ljudi na marginama na socijalnoj margini, tako da je, nažalost, ovo mjesto postalo grobnica za 16 ljudi. 16 ljudi je stradalo tu u tom procesu devastacije. Drugi problem koji je bila činjenica da sami gradski oci nisu mogli da odgovore na pitanje šta sa Domom revolucije, zato što je po nekim proračunima rušenje ovoga objekta bilo mnogo skuplje nego njegova konačni završetak. I 2012. godine ekipa koja je tada predstavljala Crnu Goru na Venecijanskom bijenalu došla je do rješenja da ovaj objekat negdje privede namjeni, a privođenje namjeni bilo je tako što je pokušano da se u ovim obodnim dijelovima samog objekta izgrade neke vrste ugostiteljskih objekata, rekreativnih, da se znači u jednom dijelu negdje oko nekih 10-15.000 metara kvadratnih koji je sa strane objekta iskoristi i to je sada i urađeno i tu se nalaze, kao što sam rekao, neki ugostiteljski objekti, fitness centri, butici, znači sve ono što je moglo negdje bez nekog velikog ulaganja da se napravi sa strane. I upravo to je negdje i simbolički slika te socijalističke tranzicije u Crnoj Gori od jednog velikog megalomanskog objekta od 44.000 kvadrata koji
koji je trebao da bude središte i kulture i razvoja ovoga grada, došli smo do nečega što u savremenom žargonu zovemo valorizacija i predstavljanje jednog ovakvog spomenika socijalističke arhitekture u nešto što je simbol nekog konzumerskog i potrošačkog društva savremene Crne Gore. Takva je u suštini sudbina ovog objekta.